дуруд ба шумо дӯстони азизу арҷманд тамошобинони азиз. ай номи ту беҳтарин сароғоз, бе номи ту нома кай кунам боз. ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем ва шуморо низ хушомадед мегӯем. меҳмонони гиромӣ ки вақти худро дар ин надошта дар ин барномаи кӯчаки мо ҳузур доред. ҳар нафареро даъват кунем, чизе сабаб мешавад. як кас ба хотири як чиз, як кас ба хотири як чиз. ва ёдовар мешавем тамошобинони азиз, дар паҳлӯи ман яке аз соҳибкорони ватанӣ ҳам бурун аз кишвар Улмасов Исроилҷон ҳастанд. хуш омадед ба барномаи мо ва директори муассиса хай биёед ҳозир якбора картаро боз намекунем. дар кишвари мо соҳибкорон хело зиёд ҳастанд. бурун аз кишвар ва вай хело зиёд ҳастанд. аммо кам нафароне ҳастанд ки як коре мекунанд ки оянда фоидаш мерасад. як коре мекунанд, ин ростӣ чизе ҳаст ки на ҳар кас дарк карда метавонад. мо шуморо ба хотири масалан ҳама тамошобин медонанд, ба хотири хушомад ё чизи дигар даъват накардем. ба хотире ки чашми дигарон боз шавад, чашми дигар соҳибкорон ки чӣ гуна сарфа кард, дар куҷо сарфа кард, чӣ бояд кард. шояд ин сухан сахт расад, аммо дӯст табарвор, душман шакарвор мегӯянд. Рост мегӯед. вақте ки моро даъват карданд ба он муассиса, ба он мактабе ки шумо боз кардед, шунидан кай бувад монанди дидан, ворид шудем ва гуфтем дар ҳақиқат инҷо баъдан коргаротун гуфтанд ми вложили, мо гуфтем ки душу вложили. чун дар ҳақиқат як чизи аҷоиб буд. он гунае ки дидем, хато накунам, дар Тоҷикистон аввал он гунае ки барои мо маълумот доданд ва он технологие ки ҳаст ҳатто дар Федератсияи Русия ҳам нест. хеле хулас атрофи ин суҳбат хоҳем кард. хуш омадед. чӣ сабаб шуд ки ҳамин маҳз мактаб чӣ сабаб шуд? Диловарҷон, чунки шумо медонед, ҳамин мо зиёд аз 20 сол берун аз ватан дар шаҳри Россия кор мекунем, соҳибкорӣ мекунем. бисёртар ҳамин мушкилоте ки мо вомехӯрем, ин сабабаш илм мебошад. инро шумо ҳам бештар медонед ки илм ин қувва мебошад, ин рӯшноӣ. илм ояндаи ҳар як халқ мебошад. барои ҳамин ҳар дафъа вомехӯрдем ҳамин проблемаҳо, мегӯем ҳамин вазъиятҳое ки сахттарин буд, ин сабабаш ҳамаш ягона ин буд, илми кофӣ надоштем. барои ҳамин ният карда будем ки иншоаллоҳ худованд насиб гардонад, ҳамин мактабро мекушоем ки бо ҳамин дараҷа шавад ки на танҳо дар шароити Тоҷикистон, на танҳо дар шароити Россия, балки дар шароити байналмилалӣ ҷавоб додатонад. худованд насиб гардондааст ҳамин корро бахшида боз бо ҳамин ҷашни 30-солагӣ ва бо дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат ки доимо таъкид мекунанд ояндаи мо дар дасти ҷавонон аст. дар ҳамин сухантон ман як чизро дарк кардам. ёд дорам ки вақте ки маро даъват кардед мактаб, ҳамонҷо як сухан задед. баъди ҳамон сухан ростӣ баъд гуфтам ки ҳар чӣ бошад кӯшиш мекунам паҳлӯи инҳо бошам. яъне шумо гуфтед ки ҳамин мактаб рӯ ба боло карда гуфтед ҳамин мактаб барои ман ягон зарра фоида намебиёрад. ҳамин мактаб барои ман фоида намебиёрад. ҳар чӣ мекунам ба хотири ҳамин босавод шудани ҳатто гуфтед ки беш аз ин ҳоло вақти гирифтан нест, ҳоло вақти додан аст. ҳамин сухан гуфтам ки ин сухан аз шахси оддӣ намебарояд. ростӣ бисёр
دوست داشتم و بعداً پرسان شدم که این گونه مکتب ها این گونه با برنامه ها گفتند که در قزاقستان 19000 دلار است، در ازبکستان 12000 دلار است و در قزاقستان 22000 دلار خطا نکنیم. همین مکتب شما با همین برنامه با تمام چیز بعد درک کردم وقتی که پرسان شدم که از آن شما چند سوم است با خورد و خوراک و 4 وقت و جای خوبی اینقدر زمانوی بود گفتن که 2700 دلار با تمام استادانی که از خارج آمدن. همینش کفایه است. میگن نقطه بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. احسن میخونیم راسته. در حقیقت دلوار جان همین مکتبی که ما ساختیم خدا شاهد است آن چیزی که ما در همین مکتب صرف کردیم نیت داریم امروز پگاه بسفردا ما از اونجا یک فایده را اوی نکردیم. ما باید اول باید دهیم то есть нам надо отдать сначала больше. همین مقصدی ما معلمانی که از اروپا دعوت کردیم از روسیه دعوت کردیم همین شرایط هایی که ساختیم حاضر در همین شهر اسفره بچه‌هایی که میبیان در همینجا تحصیل میکنن علم هایی که میگیرن خودی که وها در همین اروپا خوانده ایستادن یا در شهر روسیه خوانده ایستادن. این پروگرام هایی که ما همراهی معلمانی که حاضر کار میکنن در مکتب ما مصلحت کرده قبول کردیم این پروگرام رو. یکی از بهترین پروگرام ها می باشد که همین پروگرام ها در همین قرغیزستان همسایه 12-13 هزار دلار می باشد یک سالش، در ازبکستان 8-10 هزار، در قزاقستان 20 هزار دلار، در مکتب ما 2700 دلار. این اقلا همین معلمایی که میبیاریم همین صرف چقی میشد خودش پاکروات نمیکند روپوش نمیکند. همین به مقصد میگفتگی من همین که وقتی که ما در شهر روسیه غیر از دولت برآمده رفتیم ما همین قدر علم به همین خیلی رسیدیم که هر یک مقصدی که ما داشتیم ما با چه خیلی عذاب‌ها میرسیدیم سببش همین بود که علم علم علم. برای همین نیت داشتیم که همین مکتب کشیم در مدت کوتاه. باز همین معلمایی که آورسیم از دولت‌های اروپا از شهرهای روسیه برای این شرایط ها را اگر نسازید و معلم هایی که از اروپا هستند نمیبینند. یعنی که اول با طلبات ما یک مقاله داریم آبی تگی در تیره دختری همسایه خیره. ما پولی زیاد صرفه میکنیم به خارجه میرویم اما همون خارجه رو شما برداشته همینجا آوردیم پولی کوچک آوردیم که تا همینجا. از این معلوم شود که شاگردان به ملال اینجا رو که ختم کردن تمام دنیا گویید که همین فکر کنید که دلوار جان وقتی که همین مکتب ما رو میخوانند همین خوانندگان فکر کنید که در اروپا یا در روسیه همین پروگرام هایی که حاضر زمانه که تحصیل کرده ایستادند. در پهلوی ما نیز باز دیرکتور راهبر همین مکتب بین المللی کنتاکت عبدالله جانов سهراب خوش آمدید. سلامت با شما ما اشکارا گپ میزنیم. مرحبا. من فرزند دارم میخوام فرزندم رو مکتب شما دیم. چی دارید که چی برتری چی خوبتری چی ها دارید که من فرزندم رو تو که با دست شما سپارم از دیگر مکتب ها چی فرقیت دارید؟ این سوال رو تقریبا همه روزه زیاده از 50 مراتب والدین ها میپرسند. انا برتری که مکتب ما دارد فرقیتی که مکتب ما نسبت دیگر مکتب ها دارد این در این است که برنامه تعلیمی که ما در مکتب ما جاری کردیم در گروه انگلیسی این برنامه IB می باشد. IB یکی از برنامه هست که این برنامه بین المللی هست. عین حال در زیاده از 160 کشور فعالیت خود را پیش برده ایستاده است و این برنامه به
فرهنگ و عقیده و جهانبینی همه ملت و قوم قطعی درست میگیرد. ما وقتی که این مکتب را دربارش فکر میکردیم، ما کشورهایی را آموختیم که خاصتا درباره نظام معارفشان مانند فنلاندیا، کره جنوبی، کانادا، بلژیم، امریکا و دیدیم که بعضی نظام ها با خود شرایط امروزه تاجیکستان موافق نیست. مثلا اگر فنلاندیا را گیریم، فنلاندیا وظیفه خانگی عموما به خوانندگان نمیدهد. خب خواننده زیاده از 4 ساعت نمیخواند. خب باز میخواهند که روز خوانش را 4 روز دهند، 4 روز کنند، نه اینکه 5 روز یا 6 روز. و این علاقه عین حال با اگر این را تطبیق کنیم در تاجیکستان با ما تغییر نمیگیرد. به همین خاطر ما همین برنامه را انتخاب کردیم. برنامه خیلی برنامه فعال است و ثمرانک است. اگر این همین گونه نمیشد 160 کشور علاقه این را به مکتب‌های خودشان تطبیق نمیکردند. خوب، شاگردها از کجاها دارید؟ خب عین حال شاگردها، اکثریت شاگردهای ما خود از جمهوری تاجیکستان هستند، از همه منطقه های تاجیکستان هستند و نامنویس شده ایستادن از جمهوری ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، حتی از قرقیزستان هم طلبات شده ایستاده است و از فدراسیون روسیه نیز طلبات شده ایستاده است. خوب، سوال دیگر، استادها را از کجا آوردید؟ خب در نقشه امساله ما 14 نفر استادای خارجی را در نقشه گرفتگی هستیم. عین حال 10 نفرشون در جمهوری تاجیکستان هستند، با 4 نفر دیگرشون علاقه در جریان صحبت هستیم و آماده کردن روابط. کیو هستند؟ خب آموزگاران خاصتا ما انتخاب کردیم از کشورهایی که زبان مادریشان زبان انگلیسی باشد، مانند نیوزیلندیا، استرالیا، امریکا، کانادا، انگلیا و در بین اینها باز آموزگارانی را پیدا کردیم که در همین ساحه نهایت مستحکم هستند و تجربه بالا دارند. آموزگارانی که از دبی، خیتای، فیلیپین و نیگریا نیز دعوت کردیم. یگان تاجیک دارید؟ البته ما به هر یک خیلی سوال خوب شد، به هر یک آموزگار خارجی ما یک آموزگار محلی را وابسته کردیم. مقصد در این است که آموزگاران محلی خودمان هم از تجربه هم از زبان خود همون آموزگاران استفاده برند و در آینده کادرهای مفید به جامعه خودمان. برای بخطری فرزند من چی گفتنی دارید؟ خب برای بخطری فرزنده شما همینا گفتنی هستم که مکتب شرایطش همش رو میخوام که تو که من از دوشنبه هستم، میخوام که فرزندم چگونه رود و اسفره خواند. هر پدر و مادر فرزندش رو همچون گوهره که چشم نگاه میدارند و این چنین میخواد که فرزندش با علم شود، چون آینده همین پدر و مادران است فرزند. درست، خیلی خوب قید کردید. خب اگر باز دوام دهم همون برتری و فرقیتی که در مکتب بود و خاصتا و به این سوال شما نیز جواب می شود، مکتب ما 5 امتیازی که دارد در اکثریت مکتب‌های جمهوری تاجیکستان یعنی که دسترس کرده نمی شود. اولین این ما به زبان انگلیسی اسکالرشیپ میگن، یعنی که دریافت کردن گرانت ها از دانشگاه های خارج. ما از صنف 9 سر کرده تا صنف 11 خوانندگان خود را آماده میکنیم که به طلبات های دانشگاه های خارجی آماده باشند و خدا کرد که اگر و یا صاحب همین گرانت ها شوند 4 سال در کشورهای خارجی بدون مبلغ یعنی رایگان تحصیل میکنند. این یکم. دوم این است که ما مبادله خوانندگان این برنامه را داریم. همین چگونه که گفتم سیستم نظام IB در 160 کشور فعالیت دارد. اگر ما یک خواننده خود را به پرتغال روان کنیم، یک نفر از پرتغال دعوت میکنیم، یک نفر به استونیا روان کنیم، یک نفر از استونیا دعوت میکنیم. یعنی که خواننده های ما شانس های زیادی دارند که هیچ نباشم در 1 سال 1 مرتبه یا 2 سال 1 مرتبه در کشورهای خارجی تحصیل خود را دوام دهند. سوم این است که غیر از المپیادهای شهری و ناحیوی و جمهوریوی باز در بین خود مکتب‌های IB نیز المپیادهای بین المللی میشد. در اینجا نیز خوانندگان اشتراک میکنند و باز ما تقریبا همه روزه در درس‌های علاوگی و در کروژاک‌ها از روی سوال‌های مرکز ملی تستی کار پیش میبریم. از صنف 8 سر کرده تا صنف 11. این معنی آن را میدهد که خواننده 4 سال مثل که هر روز در مرکز ملی تستی نشسته سوال ها را جواب میگرداند. این خیلی یک شرایط خوب برای خوانندگان میشد که
هنگامی به خارجه سفر نکردنشان به دانشگاه جمهوری تاجیکستان مثلی که آنها علاقه 4 سال می شود که تجربه دارند بدون یگان مشکلی وارد شوند. پنجمش یک برنامه دیگر خیلی خاصتا برای خوانندگانی که درباره استراحت تابستانه رغبت زیاد دارند، ما لتنیا شکولا سامر اسکول میگویند. عین حال با کشور انگلیس، امریکا، کانادا شرطنامه داریم. از 9 ساله تا 16 ساله ما روان میکنیم. آنها در آنجا در یک روز 1 ساعت انگلیسی میخوانند و باقی مانده وقت خود را با گذرانیدن وقت‌های فراغتی صرف میکنند. یعنی که زیارت از موزه و از کیسه شما یا از کیسه ما؟ خب اکثریت برنامه‌هایی که من نقل کردم این از خود طرف حکومت‌های خارجی میشد. مثلا گیم دانشگاه یگان دانشگاه از گرمانیا باشد یا اینکه از طرف حکومت گرمانیا یا اینکه از خود یونیورسیته دانشگاه خود گرمانیا مبلغ گذاری میشد. اما من این برنامه آخرانی که گفتم لتنیا شکولا تحصیل تابستانه این از طرف خود والدین پرداخت کرده میشه. هر کس مقصد دارد. از اون معلوم می شود که مقصد شما همچون صاحب کار نیست، همچون تجارت نیست، پول نیست. پس چی مقصد دارید؟ و دوم این که باز چی نقشه ها دارید در همین دو سوال؟ دلوار جان اگر اجازه دید من زیاد از 20 سال در روسیه بهتر میشد اگر با زبان روسی شما با جواب دیم. خب ببینید به هر حال باید در کامنتر می نویسم تا ای تاجیک شوخی. مهم بیان کردن است، مهم فهماندن است. با که نداره زبان دانی جهان دانی، اما زبان تاجیکستان هم خوب بود. روسی مرامت нет اگر باشد не давайте на русском. Давайте на русском. Спасибо. Да. Вот самое главное, то есть мы должны понимать, что если мы хотим дальше развиваться, то есть вот я бизнесмен, я сегодня зарабатывал деньги, ну имею там предприятие, ну и дальше что? Дальше что? То есть наша задача, если хотим, чтобы дальше мы двигались, это знание. Сила в знании. Свет, то есть рушной, оянда ин дар илм. Барои ҳамин мо мақсад гирифтем барои худомо, что агар мо хоҳем ояндаи миллата бояд аҳамият диҳем барои илм. Чунки беилм мо пеш намерем. Ояндаи миллат ин илм мебошад. Вот. Когда мы начали уже строить школу, мы для себя поставили цель и задачу, что мы должны дать не только образование, воспитание, культура и образование. Тарбия, маданият ва дониш. Дониш. Агар дониш бошаду тарбия набошад, агар дониш бошаду маданият набошад. Барои ҳамин вақте ки мо ҳамин мактабро кушодем, цель и задача аз ҳамин дур намерем. мо бояд барои ҳамин мехоҳам ки халқи мо, мардуми мо донанд чӣ мақсад дорем. ҳамин худованд шоҳид аст. мо первая задача барои худо мо пул коркунӣ намондем. чунки барои ин мактаб, барои муаллимонро аз хориҷа овардан, барои шароит сохтан барои ин муаллимое ки аз хориҷа омадан бениҳоят пули бисёр меравад. агар мо мехостем пул кор кардан, мо ҳамин дар Россия дар дигар ҷо мекардем. ҳа Исфара як шаҳре ки зодгоҳи ман мебошад. агар ман пул мехостам душанбе ё дар дигар ҷоҳо, ҷое ки мардумаш зиёдтару бештар, ҷое ки мардумаш зиёд. лекин мардуми Исфара бениҳоят маданияти воло доранд. ин аз рӯи таъриф навӣ ҳар касе Исфара рафта омадааст. яке аз чизи кӯчактаринаш ҳамин аст ки хурд то калон, ҳамин ҳамсояи мо дар шаҳри Хуҷанд аз Исфара мешаванд.
ҳатто то кӯдакони хурди мана шумо гуфта гап мезананд. шумо барои ҳамин дилварҷон, барои ҳамин ман фарзандони худамро ҳам аз Россия хотя они учатся на международной школе. фарзандони шумо фарзандони худамро ҳам овардан ба ҳамин мактаб. албатта вақте ки шумо ки набиёред пас нафаре пайдо мешавад мегӯяд ки охир фарзандон дар дигар ҷо таҳсил дорад. Аммо ҳамон ба дилварҷон он чие ки худованд ман ба насиб гардондааст, сабаб кардааст, ман биёнад хушбахтам, хурсандам ки дар шаҳри Исфара дар ҳамин сохтумони ҳамин мактаб насибам гаштааст. бисёр хуб. Лекин як чиз дигартон мегӯям, камакак дер кардед. аз он сабабе ки худи ҳозир мисол ҳамин нав мактабро боз кардем ҳама чиз, аммо аллакай волидайнҳо фарзандони худро доданд ба ҳар куҷое ки ҳастанд. аммо муҳим нест. мо мегӯем шо ки волидайн мо инҷо рақамҳои шуморо мегузорем ва порчаи аз мактаби шуморо намоиш медиҳем. агар писандшон бошанд боз гирифтан метавонанд. чунки ҳоло тақрибан як моҳи дигар вақт ҳаст. ҳамин барои як чиза сохтан, то есть команда ҷамъ кардан, цел задача мондан ва запустит кардан, ин кори осон нест. тимболи мактаб, чунки ҳар як падару модар фарзанди худашро бовар мекунад, мебиёрад, барои шумо месупорад, то есть амонат. шумо на танҳо дар пеши падару модар, балки дар пеши парвардигорам ҷавобгаред ки ҳар як вақте ки ваҳо сарф мекунанд, шумо бояд барои вай ҷавоб дода тонед. дилварҷон, мо ҳамин мактабе кушодем, тамоман мо дар бораи он ки мебиёд намебиёд парешон нестем. ҳама гап дар ният аст. иншоалло агар киба илм дар кор бошаду, ояндаи фарзанд дар кор бошаду, ҳамин фарзанде ки калон мешавад, бо ҳарфи калон шаваду, ҳамин як аз ҳамин шаҳр бурод, аз ҳамин давлат бурод, як дигар давлат ба вай бояд нишон диҳад миллати худаша. мо ҳамин шароитҳое ки ҳаст ҳамаша 110% тайёр кардем. 10% дигарш аз куҷо пайдо шуд? бовар кунед, меҳру муҳаббат ки боварӣ 10% дигарш боварӣ аст. боварӣ, меҳру муҳаббат, такия ба орло. мактаби байналмилалӣ инаш фаҳмо, аммо дар поёнаш навиштагӣ ки мо имрӯз хубтар ҳастем назар ба дирӯз. русиш хати сегодня мы лучше чем вчера. ин чӣ маъно дорад? хуб, ин албатта аз чизи нав нест, барое ки бузургони мо аз гаҳвора то гор илм биҷӯ мегӯянд. мо хостем ки ҳамарӯза чӣ дар омӯзгорон бошад, чӣ дар коргарҳои техникӣ бошад, чӣ дар хонанда бошад, ҳамарӯза як хислати хуб дар илми вайҳо, дар тарбияи вайҳо диданро мехоҳем. ва худи мақсади барномаи таълимам ҳамин аст, барномаи IB ам ҳамин аст ки яъне ки хонанда на танҳо 11 сол хонанду дигар ҳаргиз ба китоб руҷуъ накунад, ё ин ки донишгоҳро тамом кунанду ҳаргиз дигар китобҳои дарси пешинаро муколама накунад. мақсади мо ҳамин аст ки ҳамеша мо дар ҷараёни зиёд кардани илм, ахлоқ, маданият, фарҳанг, ҷаҳонбинӣ дошта бошем. чанд рӯзи дигар вақт доранд волидайнҳое ки мисалан тамошо мекунанд, бурун аз кишвар ҳастанд, аз Ӯзбекистон, ҳама форсизабонҳо ҳастанд, мисол моро тамошо мекунанд. агар ки хоҳанд фарзандашонро мактаби шумо диҳанд, чанд рӯзи дигар вақт дорад? ҳуҷҷату ҳуҷҷатбозӣ дорад? чӣ гуна аст? албатта вақт ҳаст, аммо ин маҳдуд ҳаст. то 15 август мо мехоҳем ки ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ҷамъбаст карда ва до хонандагоне ки аллак аз имтиҳонҳои мо гузаштанд онҳоро вобаста ба дарсҳо кунем. чаро контакт? мактаби байналмилалиш фаҳмо. контакт, чаро контакт? чаро контакт? хоҳӣ агар як чизро донӣ, савол бидеҳ. агар савол надиҳӣ, ҷавоб намегирӣ,
алоқа, контакт, алоқа. фикр кардам ки ягон мақоларо барои ман хонда истоде. Не, ҳамин вақте ки мо корхонаро кушода будем дар шаҳри Россия, ҳамин сабаби номи корхонаро контакт мондагиҳо алоқа. ҳар як кор ҳал мешавад вақте ки бо ҳисоби саволу ҷавоб. То есть все вопросы решаются путем общения. То есть будет общение, она сближает, будет взаимопонимание. А если не будет общения, то есть она будет отдалять тебя, отдаляет. Поэтому, если хочешь узнать, задавай вопрос. بسیار خوب. تشکر زیاد میخوانیم. راستی مقصد همین برنامه کردن هم همین بود که تا که مردم آگاه کنیم، تا که از بدن چشم صاحبکارا را باز کنیم. ما تصمیم گرفتیم پس از شما مثلا در مدت یک ماه یک روز با صاحبکاران موفق هم صحبت شویم. از کاری آنها اینها را به مردم معرفی کنیم. مکتب علم این یک چیزی هست که خدا کند که چون اگر که گفتید نیتمان خالص است، یک 10 ساله 20 ساله دیگر اینها همه که بزرگ شدن از اینها یک کادرهای می شود که باز می توانند که خیلی جامعه و کشور را پیش برند. خیلی یاد دارم یک معلم ترکی گفت که من از شاگردان پیشتر مکتب های ترکی بود، بعد بستنشان وای در یک جلسه گفته بود که من از شاگردان تاجیک ترسیدم. گفت بعد گفتن چرا؟ گفت در هر کجا می روم درس می دادم همین گونه درس بی حد کنجکاو وای هستند. گفت همین روز وظیفه وزود می کردم بیگاه مجبور می اومدم می خوندم که تو که از اینها قفا نمانم. یعنی که این مردم می گفت در خونش هست. از این سبب همین چقدر بزرگانی داریم این میگوید در خونش هست. بعضا شاگردان میگوید ما رو با یک کنجکی میبردن. از سبب چی؟ از سببی که میپرسیدن، جستجو میکردن. حتی هم میگفت که من نمیتوانستم، مجبور بودم شبها کارامو وای کنم و رو به خواندن کنم تو که یک چیزی نوی آموزم تو که نزد آنها شرمنده نشوم. از این سبب میگوید من میهراسیدم وقتی صنف میدار آمدم. همین خودش نشانه از اون است. باور کنید امین دلوار جان، ما خوشبختیم که علم قاپیدیم. حاضر فهمیدیم که پیشروی ما، آینده ما به علم نیست. این هم مهربانی پروردگار میباشد برای ما. در کارتان آمد بنیاد خوشحال شدیم تا که این گونه صاحبکاران زیاد شود و هر کار هر عملی که ما و جامعه را پیش میبرد رو به همون آرند. تشکر باری دیگر. زنده باشید. و تماشابینان عزیز به شما خداحافظی میکنیم، چون وعده میکنیم هر ماه از صاحبکارایی که موفق با خیلی زیاد هستند، اونایی که در حقیقت یک درباره حیاتشان خیلی شرط نیست همه مکتب کنن، مثال درباره آنی که هر کمکی که به ملت رسیده است آنها رو دعوت کنیم و با آنها صحبت گذرانیم از زندگی آنها، از زندگی پسی پرده آنها و دیگر. خدا نگهبان. برای کار бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Исфара мактаби байналмилалии «Контакт» дарҳои худро барои хонандагон боз менамояд. муассиса дар асоси барномаҳои байналмилалии IB бо забони англисӣ ва школа расӣ ба забони русӣ фаъолият мекунад. мо нисбати донишазхудкунии хонандагон ҷиддӣ муносибат намуда аз усулҳои навтарини омӯзиш истифода мебарем. инчунин барои дохил шудан ба донишгоҳҳои бо нуфузи дохил ва хориҷи кишвар мусоидат менамоем. номи ман Джонс. дар мактаби байналмилалии «Контакт» кор мекунам. ман муаллими таърих ва муаллими ҷуғрофия мебошам. умедворам ки фарзандони шумо ба мактаби мо омада дар муҳити бритониёи кабир таҳсил мекунанд ва то ба синни 11 ё 12 расидан дорои дониши хуби байналмилалӣ мешаванд. онҳо метавонанд дар мактаби мо маълумоти байналмилалӣ гиранд ва ин имконият медиҳад ки дарҳои ҳама донишгоҳҳои аврупо ва иёлоти муттаҳидаи амрико барояшон боз шавад. салом, номи ман Ҷоэл. ман аз Зеландияи Нав, аз як кишвари хеле дур ҳастам.
2 сол мешавад дар тоҷикистон зиндагӣ ва кору фаъолият менамоям. бисёр хушҳол ҳастам ки акнун дар мактаби нави байналмилалии Контакт фаъолияти худро идома медиҳам. ногуфта намонад, ман хатмкардаи донишгоҳҳои амрикову бритониё мебошам. номи ман Марк. аз шиносоӣ бо шумо хело шодам. ман аз Канада мебошам ки зиёда аз 10 сол аст дар Осиё ва Тоҷикистон кору зиндагӣ дорам. хурсандона шуморо дар мактаби нави мо истиқбол мегирам. дар ин ҷо мо тамоми имкониятҳои хуби омӯхтани фарҳангҳо ва забонҳои гуногунро ба хонандагон пешниҳод менамоем. боварӣ дорам, шумо аз вақти бо дастаи устодони содиқ сарфкардаи худ ҳаловат мебаред. аз вохӯрӣ бо шумо хело хушҳолам. хайр, хуш монед.